دم پارتی دست به جوین خوا کریه سردان عالیین سیاسی دکل ترکیه ایروژی به همان آوای دی جوینه و بردوام بکن ام نرینا پارتیا سوسیالیستیا کردستان دوی درباره دورگرن سروک گشتی پارتیا سوسیالیستیا کردستان پسکه بایرام بوزیل میوان میا زیادتر لگلوی هلوستوان نازدکن نرینا وان دپرسند درباره وان پیشاتن کل باکور کردستان هیا که بایرام روز باش سپاس تو میوان رو داویه تو بخیر هاتی روز باش سرچوان گلکی سپاس دم پارتی ویل و بجو و گلو بلا اجوی دست بی بکم هایا بجیتونه قد دعوا هدیتنه بو مناتی امنزانه نوالا هون دخوازن دم پارتی الگلو جی بجوون البته او پیواجه کود بحث کرن اگر روژاوی دم مثلا کرد هیه دوی امی آلی کرد آگاهدار بن هم اجالان چه دخوازه پیشنیاری ویش بود دولت چیه و دولت برسیواوی چیه البته تشتی کو بر شاوی رایا گشتی تقومی امزانن او پیاما کو اجالان کوش هفت حالان پیک خاطبون رایا گشتی را بلا کرن دراستی دا دوی پیامی دا تشتی که بر بچاو کنکرت جبو مثلا کرتنه daha پر tiştê giloverin tiştên giştî û giştîne lêva mesela Kurd meselekê cidî ye mesela 30 milyon nüfusa milletê Kurd e ku Kurdistanê da welatê xwe da dijîn û her wiha mesela Kurd aynı wextê da mesela çar perşê Kurdistanê ye li Iraqê Îranê û Sûriyê gelo öcalan ve mesele çawa pêşkêşê devletê dike gelo devlet çawa pêşwaziya ve daxwazan dike em nizanin ji bo wî bo me nebejî divê naveroka wê hevdîtinê peyama öcalan ku di hevdîtina çûndina heyeta demê da ji wan re gotiye 3 saet li İmraliyê de qise kirin çi got raya giştî re belav ku raya giştî jî û ev partiyê Kurd jî divê meselê de آگاهدار بون و بکاربن هلوستا خود زلال کن باشه تقول حتی ها و خواندن یعنی دعوتنامه بو نهاتیه کو ده سردانه و بکدم پارتی لی بگشتی ده سردانه عالی کردی بکل با کره کردستان بقاسی هون آگاهدار بن دوی بکن یعنی اگر اوسانه به مسئله کم دبینه پیه کیوی کم دبینه و اصل خود یه مسئله جی عالی کردن پارتی کردن دزگه کردن ملت کردن عقلمند کردن بریا هر کسی دوی و مثلا به عالی کردان وره قصه کرن کرد بکاربن عقلی که مشترک پیدا بکن سیاستی که هفپار پیدا بکن و به هوای عالی دولت را قصه بکن جبو شهر سریه از هیوید کم کو هفیتنه که اوسا هبه بلکه نوها سری داد خوازم پارتیم پارلمنتو را قصه بکن ده هر حالده احتمالی که مازن و هفدیتن به عالی کردی را به مراجعه هبه از اوسا پیش بینید کم باشه ایجا تبینی و نریناتا هم لسر سردانا امرالیه هم جوینین دم پارتی بو پارتیین سیاسیین ترکیه چیه؟ بله هون زانن مثلا کرد به هر آوای هم روجالاتا نابین هم لترکیه روژه بدایه و یعنی چاره سریه جی فرض کریه به طایبتی جی گشدان سوریه و روژاوا دنوها ناوندا هدیترین اجالان و دولت دایه یعنی حوله بحشلیه بحشلی و دولت دفکرن کو لسوریه والاییک چه بوه رژیبک تیک چو و بطایبتی جی ایران باش فکشیا هیلالا شیا تیک چو شکیا لور پیشیا کردان و بوه امکان مازن درکتنه که کرد لور به مخاطی استاتیوک و اگر کرد لسوریه به مخاطی استاتیوک و باندورا خود ایران جی هبه لترکیه جی هبه دولت باحشلی و اردوغان خوازن نوها پیشیا بیا بگرن پیشیا و پیشفچونا حرکتا کرد دستگفتی کرد بگرن جبو ویجی خواه محتاج باش اجالات بینن به عقل وان اجالان دکاره باندور لسر تبگرا کرد لسوریه بکه لسر پیه دستگه بکه و اگر پیه دستگه چک بردن و حتی بکاربن بکبن کنترل ترکیه و گابه دکاره و پیواجه لگور منفعت خواه اداره بکه
داخواza wan ev e lê bi qenaeta min ev tenê bi daxwaza dewletê nabe. Ji ber ku carekê din miletê Kurd naxwaze îrada xwe teslîmê Tirkiye û yekê din bike. Adet wan jî li wir hêzên mezin hene bi taybetî jî Amerîka naxwaze kontrola Tirkiye bi taybetî jî Rojava zêde bibe. û her wisa Fransa, Almanya hêzên navdewletî jî dixwazin li wir Kurd bigîşin mafê xwe. Bo wê yekê tenê bi bangewaziya Öcalan jî Kurd li wir teslîmê Tirkiye nabin û dest mafê xwe bernadin. Yani Eger tu mesele dibêjî de encama vê yekê nebe ev hemû liv û tevger û civîn û pêvajoya ku tê behs kirin? tenê bi adilê Tirkiye nabe. Belkî tabî Tirkiye jî henî tiştan razî bibe divê pêvajoyê da. Bi qenaeta min wek pêvajoya Başûrê Kurdistanê ku çawan terî Tirkiye ewil pêşî derket û êrişê wî kir û çavê xwe girt û paşê mecbûr ba destkeftiyên Herêma Kurdistanê qebûl kir û bu harekete diyalogê dawî da Rojava jî îhtimalekê mezin wê Tirkiye qebûl bike ji ber ku derê îrada Tirkiye li wir tişt qewmin û derê îrada Tirkiye li wir em bêjin geşedan hene û firsendên mezin pêşiya Kurdan heye. Li hemberî qebûlkirina wê statoya Rojavayê Kurdistanê heye wê Tirkiye çi destkeftekê bi dest bixe? Yani belki dikarin em bêjin hêzên giran ji wir bidin paş xistin PKK hêzê xwe berde ku mesela PKK bi xwe nine PKK hûzanin ev bû 10 sala qet ji xwe li Bakurê Kurdistanê tu çalakiyek nake. Ama PKK çek berde ew bo Tirkiye belkî wek destkeftiyek bê qebûl kirin û her wisa hêzên giran ku Amerîka daye SDG eger dûrê sînor bixin belki Türkiye bixwaze duê çerşevek da hebûna Kurdan qebûl bike û ew jî bi qenaeta min ji bo Kurdan tiştekî xirab nine. Kurd ji xwe PKK eger dest çek berda em jî kêfxweş dibin ji ber ku tu feydekê wî bo hereketa Kurdînê ye eksê wî zirarê ye. Lê Rojava em nizanin. Rojava tiştê ku em dixwazin beriya her tiştî divê du aliyê Kurdî, du eniyê Kurdî werin ser hev li wir siyasetekê Kurdî, eqlêkê Kurdî peyda bikin û hem wexta biçin Şamê bi heyetekê müşterek biçin, wexta Amerîka û hêzên navdewletî re qise bikin û vê meselê Tirkiye re jî elbette bikarbin qise bikin. Lê divê em zanimin ku niha eşkera ne Bahçelî ne Erdogan qet behsa mesela Kurd nakin, qet behsa çareseriya pirsa Kurd nakin. Her tim dibêjin mesela terorê heye û divê teror were rakirin. Divê Tirkiye jî siyaseta xwe bigorîne. Yani mesela Kurd, mesela PKK'nin tenê nine, mesela terorê nine wek min got meselekê rewayê, mesela azadiya miletê Kurd e. Nava pêvajoyê da wê bandor çiqasa li ser dewletê çê bibe, Erdogan çê bibe, ew ê siyaseta xwe çiqa bigorîne em nizanin. Lê baweriya me ew e ku ev pêvajo Tirkiye jî fers dike ku ew jî êdî hebûna Kurd bi taybetî jî Rojava qebûl bike û nava xwe da jî vê meselê de gav bavêje. Kak Bayram, yani dibe ku ev pirsiyar jî niha durist bibe. Yani çi Tirkiye de çar kir, Baxçelî ne çar kir, Erdogan, wekî din Dem Partî jî ku dest bi vê pêvajoyê bikin, yani ku tu bêjin li ser pêvajoyekê. Belê wek min got Tirkiye ev bû hevteş salê mesela Kurd bo xwe wek meselekê xeter beka sorûnû pênaset dike, tarîf dike û her qazancê Kurdan ji bo xwe tehdît qebûl dike. Wexta tu divê çerçevê da divê wêneyê da meselê binêrî qazanca destkeftiya Kurdên Rojava ji bo Tirkiye xeter e. Wek bo xwe xeter dibînin. Eger Kurd li wir azad bibin xwediyê statûyekê federeyan otonomî ew ji bo Tirkiye wek xeter de dîtin û zanin rasterast wê tesîra xwe li ser Tirkiye hebe. Ji bo wî dixwazin pêşî lê bigirin, dixwazin tesîra wî kêm bikin, dixwazin hereketa Kurd li Sûriye qez bikin ku bayekê zêde bo Tirkiye neheye, tesîreke mezin li bo Tirkiye neke. Yani xeter ev e bo Tirkiye da bi gotinekê din Tirkiye ev geşedanan dixwaze pêşî lê bigire, dixwaze bixe kontrola xwe ku
زیادتر باندور ل ترکیه نکه لی قوتا وی هیزا وی تیر بکه نکه اما ببینن جبر کو وقت مگود گلک فاکتور هنه لسوریه و در ایرادا ترکیه پیواجوی که نو هیه دور رژیما دجی کرد تکچو دور اقتدار نو هاتشا پر قلسه ضعیفه و تنه هیزا خورد هیزا لسر هف کردن شرط کو تابی اتفاق خوشی کن و بکاربن به برنامه که مشترک داخل به پیواجو ببن. ایجا اف همو گوتو بیجو پیش هاتن که هیا اگر هاتو پکه که چک دانی ده باندورا خوال سر روشا با کوره کردستانی چه با؟ جارك او حنجتا دست دولتي كو هرتم دجي كردان بكارتيني حركتا كرد وقت ترور بناست كي و او دستي ويدر كبه حتى تركيا مثلا PKK دجي مخالفي خوجي بكارتيني و دجي اوروبا يعني امريكا جي بكارتيني بمن او نرمايك چبه و گاوه و دنگي امبيجن بارتين كردي زيادتر بلند ببن و ریا دیالوگ هین گشتر ببه و دانشاندن زیاده ببن belki ev tırsu ku boy Türkiye bahsa wî dikin yani devlet bahs ke ev kêm bibe wê gavê riya safîkirina mesela Kurd bi riya diyalogê wê hêsantir bibe em bo wî jî em kêfxweş dibin eger PKK çek berde û elbette wexta mesela bêçekan divê dewlet bibe nebe hin gavan bavêje mesela girtiyan berdana girtiyan mesela rê ya siyaset nevekirin bo evê serê çiya ji bo em bêjin tercîda rakirina tercîdan li ser Öcalan bibe nebe divê vana bibin ev bixwe Tirkiyeyê de wê nermayek çêke û zemîna nîqaşkirin zemîna hewldana çareseriyê bo Pirsa Kurd baş bike bo wî ev xwe serê xwe jî baş e yani em dijîvînin em dixwazin Kurd her tim bahsa wê yekê bikin ku mesela Kurd mesela PKK'nin ne mesela Abdullah Öcalan tenê ne divê mesela Kurd bi guhartina destûra esasî de Tirkiyê û bi qebûlkirina mafê Kurd di çerşeva destûra nû da were safî kirin. Eger qendîl biya îmreliyê nekir wê demê wê çi çê bibe bi nerîna te? Bi qenata min wê tev xesar bibînin yani hem Qendîl xesar bibîne hem Öcalan wê îtîbara wê kêm bibe wê gavê ew îda ku PKK Öcalan wek serokê xwe qebûl dikin ew ê zayîf bibe û êdî Öcalan nikaribe tu rolek bileyze di mesela Kurda ji bo wê yekê ez tabii ew şikekê mezin e problemekê mezin e wê Qendîl qebûl bike neke tiştekê din jî bi nêrîna min êdî Qendîl jî hatiye wê yekê ku nikare vê meseleyê bibe hewayê bimeşîne bi taybetî jî li Qendîlê êdî zemîna mayîna PKK nemaye êdî ew İran'a berê nemaye ku piştgiriya PKK bike û İran ketiye derdê xwe ew sibê dû spê rejîm dikare xirab bibe yani ihtimale eger Amerîka jî divê meselê da rolekê efektiv karîger bileyde PKK jî dikare çek berde û eger berde jî wek min got zarara Kurdan ne menfaeta Kurdan e. هشو مجریه دستحالاتê li Tirkiye bo mafê Kurdan heta çi radeyekê vekiriye heta çi astekî diçe? Yani ji bo îro tiştê ku em dibînin Tirkiye dikare belkî mesela zimanê Kurdî da hîn gavan bavêje ew jî gavê ne wê yekê ku zimanê Kurdî wek zimanê fermî û zimanê perwerde were qebûl kirin belkî bu wek dersê bijarde qada wî zêde bibe niha heye lê cîbcî nabe divê meselê de dikare were em bêjin guhartin çê bibe dikare em bêjin bikaranîna zimanê Kurdî parlamentoyê da wekî din hîn azadtir bibe lê em dizanin ku ev pêvajoya mesela Kurd ji xwe serê xwe meselê pêvajoyê yani dem dixwaze Tirkiyeyê da vê meselê wê gav gav were safî kirin yani carek da bi guhartina destûrek da mesela Kurd safî nabe em wê rastiyê dibînin lê em dizanin ku her gavê ku were avêtin wê pêşiya gavê din veke ji bo wê yekê jî tabî divê Kurd li ser hebin
problema yekîtiyê ku em bo Rojava dibêjin di aynî wextê de boy Bakur jî derbas dibe. Divê Kurd li ser hev bin ku em her tim bo wî hewl didin. Divê Kurd bi deng Enqerê de tev bigerin. Divê Kurd bi siyasetekê zelal ku hem daxwazê miletê Kurd di nava xwe de bihewîne û hem jî bawerî bide dostê xwe di nava Tirkan û cîhanê de bi tev bigerin ku bandor tesîr li ser aliyê Tirkiye bikin. Dubare dibêjim eger Rojava bigîşe merhelek û PKK çekberde ew ê safîkirina mesela Kurd li Tirkiye hêsantir bibe demekê navîn û dirêj de ne ku îro heta sibê. gelekî spas bû te Birêz Bayram Bozyal serokê giştiyê PSK ji Amedê tu mêvanê me bûyî. Ez jî spas dikim, serkeftin dixwazim. Gelekî Roj baş. hatî spas, roj baş.